no behwe yo chna nyame obatampe die ontonko na ono odanke ya so be sheriff onna kura za de yeti medda hwan kromo no dabi onna owen ma 24/7 tie dana se they do sowings of faith homeopathic clinic aba faith gidi gidi etu na mo ko ho a ugidi benam so ajo faith homeopathic clinic for na no pay benade do say ya umba na ebedi nkomo Dr. Abigail Dr. Kofi Amponsa wa ha me mama kwa be bi aboko de mo efe stress bi anche mo okay mama faith no ho ye papa faith nso ho ye adwuma mu so apomuden no so koso kama de nyame asepa me fansha se envi Dr. Abigail ho na uya Kofi Amponsa bomu eche ho abai tide o ga no pay ye hwede ante fia e da se bebe e de enchia kese ma obi biara same waje bra o hweye same oti enka na e faith homeopathic clinic e na ye kase abibia e binada no pase no ye hia ya e kaka ye ho efa yapomuden enti ya se utie bia eye cause bia na bibi e techima woni peduanim but na unim anase bia ofa ne se normal but na enye normal ene yawe bebre na ekoso anase abani pedua no ni titiu ye akomayare na enema bebre na involve enti se wan hwe ya o de behyewe but na enye no enti se akomayare ya make anase heart disease no ye wo 4 common symptoms bia se uhu a entem na wo se utu emeka na okọ na okokoshe na wan fa nhye bibi foforo bibi ti se tachycardia anase ka bi se tachycardia bia akoma ne bo faster than normal within 1 minute no ages range from ages but empenin for me fan say 10 years e dey kono also unya from 60 to 100 it is a bo more than 100 no say bia bibi eba akoma no anase bia unya below 60 na won say bibi eba akoma no nti entem na wo say utumika na hwe anase general body tiredness tem bia won say wabre unya adwuma bia but won say wabre otina se kwa besori no won say wabre anase swollen foot bia obesori obetina se kakab na nan no amema so onante kakab kwa won say onan no amema so ubemia no bo say na atom eno so bon ka ye say ohaw bi eba akoma no enema bebre na de sa swollen foot no eba but heart nso eno so one of the symptoms intine when to ana mo a unhu se fi akoma no anase efi ha se pacho wata se iti nyema bebre na koso nipedi amita ka se e wo certain bia nipa o study nipedua no o so ifi kete so anopa e wo so tibi study nipedua nti se e kobone a no wo se da bi adewe enkoyi nti entem na no no watu ho anamo ena ye wo yi a obi a e koso nipedua na se pains bia e koso nipedua ni ma e ya e ba se type fa painkillers na ye ja so e kofom ti eja but pains na e ba no part bia pain anase area bia efiban ewo baby a organ aye affected anase or how bia abani pedua ni ma enu ti adi pains no eba bibi ti say yenya infection infection bi ti say flu anase bia bacterial infection anase viruses bia eno so cause pain emani pedua if common cold kwa e cause pain emani pedua obo say unya sa infection na entem na immune system no e the signal akoma white blood cell no also ko fight off sa infection na ban it be awo hwa bo so hu ba bi na ahono aye kokokoko na eye oya infection na cause so but e bi a unim say infection when to na mo a anase bi a medications ya taifa enro bi a e bi anye prescribed by doctor anase bi a pharmacist one no na ache to bo say wo hwa wo te honam ya but ebi a wadwe enkoso se edro na wafa no eno na ema wote sa honam ya na se ni side effect a ede ma ene sa honam ya nti de bia eno ase okoso fa na wofa ene o vitamins bi so ni pedo eni ma se o lack a anti fe eno so ema onya body pains pa bibi ti se vitamin D no e wo ni pedo no akwa bebre such as bebre enti efi bone no a ekọ muscles nim na ekọ brain nim enti se o lack sa vitamin D na eno so ma onya joint pains body pains and I say pain all over the body ena enye no nko a ti say bi a ye ka bibi se
lack of sleep uni parkuru ontimi enda okọ keteso abribia bo se ena no emma insomnia obepre okoda no okoda nti adebeche no na ma wo se oti yia ewo nipadua na se unu se onipadua ni nyina eye oya den nti na akọ keteso a ontimi na ewo se okwa anadwo ne de nyankopon ye ma nipadua nse udru we se o relax nipadua ni nyina adebeche no wonya hode fofo but obekọ keteso na ontimi na ewo so hu se bibi na ekose nti o se ntem na utu ho anamo na hu se we nyina no wanye hwehwemu abribia hu se ebia bibi na etechema ewo nipadua ni pete se abdominal pain yefu no beti se emuye oya enu so wani ehu nti wanhwe ye wakofa edobi no wanom so meyefu na emeya no wanom na eja but enu nko ano ebia na bibi na ekose sa pain no ewo yefu nti se wanye hwehwemu a do for so yam na yo ya no afadu na dehydration enso ma body no anase nipadua eye oya ebia be sorry wako toilet who say why dehydrated nipadua uso mu say kura na amomo anase bia obi wa fe obe sorry officer eno so etimi ma ye dehydrated anase junso obe junso ten enye infection kwa so na cause so frequent urination enema bebre na cause enti se we nyina no wantu ho anamo a the exact problem e cause e woni pedua ma Dr. Kofi emfa no mrade wobobo so nyina no de na Faith Homeopathic Clinic for ebe ya boye yen chari for prophetess osochia mejene so na ne tie ne se on se ye yusum fidie ye digidi akofam fidie aba nti nya gidie le tu gidie anamo ne bra be she fidie no yen hwe yade no ye o kan nyina no enye se oba ne ne atomodo di ama si ehu ye de fidie ne be cheke o ye cheke o 36 nerve endings no ye hwe baby o haw no ene ye di hu odua ye de ama na fidie bia nso a ye o bia nso wo adwuma eye efise ni pedua kwa no ebia o adwuma eye ene bia o haw abamu a de ye ni pedua no se bia ne o kan se bacteria ne ba ya ono no oba wo ne o beye se unya diabetes e wo de ebe wo kidney nso na haw bamu a wo de ebe nti bia nso wo na duru ena ye mfa duro baako se esa ye de pii ye nya ehwe ni pedua no ne ye cheke wo do kwa afidie ni mu a de afidie be hunu no etwa ehu aduru e de mawo nti ye de bia wo na duru ye de mawo so a ye de no kwa emabiem na de ye ne se unse ye ho no nam se yisu fidie nti no enye se oba aduru nkwa na ese de mawo bi o a oba kra na wuhie aduru ebi o se massage we be massage ebi o se ye twi fi efri ni pedua mu a ye twi a eno ano no ebi o nso oba ye hwe hu se da bi aduani bi na ni ma bi na ade ma ni pedua no nti na ama sa hawo na ba eno nso ye ifri ho a na ye chewo se gya aduani ni di ana gya insa no ana cigarette na eko nti ho no nye se oba ne ne ye di tim ai bibie hu se wrong medication he ni papi ugo ho beba na kuma bon tentem ube check na temperature no koso na ye hwa ne no bi a wano ma no odin ya ono ade ne pen no ye e na akofa sa ha na ba enti ne se ube no madu a ye nhwemu hunu yade na no hu odu ansa na yade na ko ye bese se ne ye kenyina ye ne ye e ne ye ho no nso no uba ye nya adaje mani pedua no efisi obi ho beba no no wo chinchina brewa no numno na mani pedua na sei obi ho beba kra na infection ho asema ye ken na bia infection ko ni pedua no wotumu se wanya mfi ba bibia no wan yonku ni pa wo no nya friye ibi okwa e body contact bi on so a onya firi okunu ho ne yiri ho na dafo ka otrem oni ni perinya body ko ena de bae ibi okra no a wo hwe virus a ebe ni pedua mu a ono yes oba ono antimi produce no ho agese wonya sauce ni bia ewo ni pedua mu a eno na mani pedua na hoden ohoka no ho na wonya kwan wo ni pedua mu a na wase ni pedua nti ye ho no oba ye wadaji mani pedua no na hu se ye de pio ho a e masa akwa ebi ho e wonyina so obeba no na agent bi na de ne bae sai agent na ese ye hwe no de yini free ho obi ho a odwonso a obre meme obi yini be ma so odwonso a obetimi akikamu a sana dwonso no kakra bi aba eno ye hwe obu a dwonso ne bon kala na sesa enye sa na netie ni nyina ye hwe obu ho a saadi we on show won sa ne be ma no sansan begu no no akoto aduro di asra ho obakodo de toma abonu wote awiem adan yan be ma no nsan begu odi aduro asra o mhwe di nti amansan begu ho obu wa no dwonso no eba emu hihye no ye oba bi okra no a wanya infection obi o white wo dwonso a obre ho hihye no ono no kani kura hie mu a
order na ye ni gisam no no ko ene ya ni nyina ehwe misraw fa number no frɛ wo de oba nka wo yade ye dwuma ne sɛ ye be hwɛ yade no ye de yade no wodua yade akma ye de mawa ebekɔ ɛkɔ a emabim Faith Homeopathic Clinic misraw number ye di adwuma no 0540 71 0940 0540 71 0940 and now 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now 0547 57 84 94 Mr. Oba oyade menka weni no ade aduagu to atem wo de bra Oba ye behwew onase na atata e pija ya ode aduru asra so akotena wiem a ewiaye ne hyema meso aye hyem eno ye sofa brain obema ne mo emre no ye ntimi nsori ye no eno hu hia me pa because me ba na manka ya na ha me ade ya ne se bema ne yiri mu no because ne bema ntimi nsori ye ade ya ne se bema okokas ma che ne kwa na yem hye no ukofie bim na bema e kasa ne no osuru na chese bema ne mu omre no anti number no yemfa number no tibia kuma se ye wa hene makobe 18 Accra had the Santa Maria and Tiku Junction. Uko Takrade ye Wanaji police station in Chompe Koforudia e Poly Junction Landry Managers Road. Uko Takrade and I say Uko Western Regional your old Asidaboga dining Chompe. Mr. Fanamba ni biu. O fana ba enkan yade. You mfidia wo pio ho. He say the tea biaba. Machine beba no na prepare tea no ho. Ububia no one man yiska. Ye free medical screening. Number ni 0244 58 3859 0244 583859 and 0547 578494 0547 578494 o akra de afre number we 0540 71 0940 0541 71 0940 Faith Homeopathic Clinic na yete one more enkano ntino fa numbers no na frɛ de akye wadwene bia no ono omudi nkoma a onwadaro mo onimute obeje so ukɔ hɔ nso ombɛhwɛ okama ama ho atimi atɔ afa ebra no so yem birthday celebrant no yemfa one more emre na happy birthday enko ema Michael Boadu Oye police officer wo go so ahafo mantam no emu Michael Boadu happy birthday erade onhiraw erade nyo kese omo sunfra dumu nkwa dumu osi se ubeye nhira wadwuma homa ohaw ne esan bia no hwe so da emfa umra asum GMT Michael Boadu police officer wo go so ahafo amfa ne rank na amade ntino no ano no ba fe ono so ye posi ni ye go so divisional police headquarters ono ni detective Rebecca Sefako Yarega happy birthday enkoma oba sidie e mani free wanu mu da radema unsresa wa pomudin mu sikamu nshira ene enumunyam promotions emra wakwan mu detective Rebecca Sefako Yarega happy birthday enko emma Afa happy birthday nkoma ochrewa ama ebuoko mensa happy birthday nkoma erade onye okese we fixes teacher wo secondary ho takrade ukunu we show happy birthday erade nkoso anu nhira na onye okese usise obe kese pa ha we fixes teacher wo secondary college wo takrade happy birthday afa mia meba Francisca Usu Ansa a friend or a kuabanana or NHIS Mampong. And na woda happy birthday Franka nyame onhiraw nyame nyo kese omo sunfra dumu kwa dumu sidie mano empa wenumo da Francisco Usu Ansa na momo ka akuabanana obi abehu no ko NHIS officer wo Mampong a ote ho kochi ni pastries no so de parent ya contact no nye bi emma afa mi am body engineer Davis Kabute Kano erade enyo kese omo asumfra dumu enkwa dumu enhira ne munyam kunimdie enyo odia nkwa na wasase so nyinhira nkwa na ufiefo nyina so nyinhira engineer Davis Kabute Kano happy birthday nko emma ti hada baba makwan na yem birthday celebrant ni bibia no
yɛde asie da se papa ɔkyena nso nkwa amode wɔ hɔ yɛbɛsɛ ahyia wɔ saa bere yɛ mu sɛ wɔ bɛde na wode aba mikoi mamboatema ayɛ krado de ahosɛpɛ brɛ yɛ ɔmo